Ajena do kupage. Kamna mawuti ko. Unero jala chersale. Nyo luba kenero chale nge. Wano mirne ogwer lubage. Ogwer chai oge. Ogwer jome ngerwa. Eno jo eno gidira word kuma penduzi ni red jo wang. Elo mole pakara. Amira white kona nuayo. Ni natumo kiken matika word kuma penduzi multi project. Mekwanya chuli kama be kato kama right. Hallelujah. Ara tulipiwa. Ara tulipiwa. Bepaluwa wa mapenduzi pea chuli. Pea chuli. Natumo pea upina miru mchene ni uye mapenduzi pea chuli. Ujurgolo daro. Kameruni. Alba bara madid eyo kwa mapenduzi kikene wane weng. Mapenduzi kikit kumwabiri kaluwana ni ujara na yata. Kumnyegi kumumeki niyu kikit kum. Kai tiki ngatu mumeti kikit kum. Lokme manifesto na beto mop aya ngiyo bajone. Lokme agenda na pepo uya ye aya ngiyo bajone. I have to approach the situation the right way. Exactly. Where it has reached. Exactly. You are very free. Actually, nobody should play with our lives. Exactly. If we are going to lose everything, let us lose everything when somebody has not taken advantage of us. Exactly. The real son of the soil is not Mapenduzi. Mapenduzi is the Madi. Actually, nobody should try. Hello. Kitun terkiwai ni lutugu. Hello. Tun terkiwai Madi. Tun terkiwai lutugu. When Mapenduzi biri ni machuli uwaji, ayue lutugu oewa. Actually, Lukija, enough is enough. Yes. Wagwoko. Luchano Jemo. Wagwoko lutiro peti di Karachuli. Wagwoko. Murachuli. Mimasi. Lutiro maunwalo gi. Meta ni boss nugutim. Udoni lodge. Wegochak ilu gimalu. Kapegete achuke. I'm going to be very bitter. What actually hospitality we give people. We give them hospitality. But nobody should fool actually. Exactly. If I am going to die, let me be a sacrifice. Menelo. Do you go actually? Enough is enough. Enough is enough indeed. Kairi ke agenda ni memir ni achulu tim kimone iri. Actually have to vote for President Museveni. Actually mirgu ye Museveni because Museveni wants boss to go team. Any other agenda for later. Museveni mero boss make. Mapenduzi claiming ni woda Museveni mero en. Eto woda Museveni foot pay kwan. Museveni sent boss make. Museveni or boss make. Museveni to boss make. Nobody can intimidate me.
Museveni Uchwale Bosmek, ni Bosmek. Said God actually go to them, preach the gospel of NRM. Arabiro, I think of preaching the gospel of NRM. And other people are preaching their selfish agenda. How are we preaching the gospel of NRM? We are saying, vote for Museveni, vote for Bosmek. Yes. Vote for Museveni, vote for Bosmek, period. Amen. Eno yimpetuer biru kandi. Yimpetuer wachwani. Petuer wachwani vote for Museveni, Erdogan Bosmek pet yeah. Eno po yeah. Guru, we want to take a Meru reaching election. In favor of Mapinduzi Meru reaching election. So they try. This is primary election. Takaki reaching election, Kima Penduzi, actually, what take Naruno Ikani Gangwa, that's all. Bosmek has worked for NRM for so many years. People betraying, man. Can you remember being in the office, negotiate with Acholi? Can you remember the office, negotiate with Acholi? Bosmek Latina Acholi, Aki Acholi. If I'm going to put on yellow, let my yellow protect Acholi's land. If I'm going to put on yellow, let my yellow protect our rights. Mege, atika look my ear pay. Urumi kuyata, kilutiana mapelutiana chuli, gilanya chuli, kadongi pirka will go see me kushon kwam lela. Actually, me Ulaya. Enough is enough. Actually, me Ulaya. Actually, me Africa. Not more people taking advantage of actually. Pay kill when I tell tete. Pay kill what? Actually, we want Bosmek. And you think why need this one by force? No. Kakwere, I have been doing campaign. I've been campaign. Kakwere, maki jolly yo jara. Ojara tika wilodana wila. Ikeru chente. We had make it Migitaro Bina Reo Puri. Ikeru chente. Penny wulu chan. Timiriki laju. Arabiru kalar lubachuli. Pempera tutugu. Kama rero jarli tap. Wachama yenye jomu kene me arera. My promise to my people. Promise Mameda. Arabi got the voice of the people. Abi got one lock. Anda biru kuigo pembe ni atiri ni abiru katimonga acherga kilupi acherga kilomite ana tika logo jimi mati soft pronto mokere tika ruako nyonyi dule chuli never kaki kwa lupiwa ile ndo para biro achuli kiwek wakigangwa pe wamerge na rumo terket Waroker kilwa, teka jongul pa umir achuli ni wachuli lo, achuli teltela. Umir lutia rumaki kila. Lutugu mago do gangwa, one pekit wa right. Wabuoko lutugu gangwa, kado do doktuki.
Inna no mo kel me do gangwa doktu. Dalo to di. Pado nera ruin ma pe ma kwanya ni kwit icheru kera pe balo. Endo lok doga do ido ni awajo ni peke lanya chuli doktu mo. Di mama pat ma bi waju pere kono ni loka mic. Anati kanyi o electricity. Kewi. Anati kanyi o electricity. Anati kanyi o clean water. Anati kanyi o roads. Anati kanyi o kono agriculture. Ento kitika ruako ngaruma ni kaloya chuli tete. Luko tok chet pewa miro. Sure deal. Kapere. Luciano Jemo. Kapere chipere. Luciano Jemo. Anybody moki luciente. Pick the money. Wumene moga mo gomsi kan. Umiro ma boss me go ta. Gomsi wuni we dog la hit boss me. One beautiful yabu wangu. Poor actually is not worth only a commerce. Poor actually is not worth only commerce. Ni don't get me o gomsi. Si don't hear it. Nonsense. Indeed. It's nonsense. Shara yewe kubagamu gomsi. Kai ngeyuni. Ibi gamu chiante. Chiche rie ko bosmek. Gam chiante. Endo teke ngeyuni. Ibi gamu chiante mela nyachuli. Lord Orgoyu. When I win a message ni. Kakamo wa uye gwena dompeto mi kilatin. Actually deserves better. Exactly. Not better things. Ararugu yellow. Every day you see me in yellow. I'm not stupid. Arugu yellow, piano mirni. Kabi rugu yellow. Yellow must protect my people. Kabi rugu yellow. Yellow must protect our land. Wulu kero buru. Maugamu chiente pa mapenduzi. Mela nyumege. Lord Goyu. Actually mirror factories. Actually mirror factories. Exactly. Actually mirror manen. Actually mirror guru. Maki yubo. Maki karo de malo. Actually mirror international airport. Yini gamu gumsi mela jami actually for what? Jar po mirror. Ujara bolog nye pujara. Nye kek. Nye mtubu. Siente me wabiru wa miyo. Siente me wabiru wa miyo. Ya wa miyo siente. Ya, bas me umeshile. Ujara umeshile ya di. Ujara me ko miliona di. Bas me umeshile ya di. Bas me ko miliona di. Siente eroni miyo. Pekonyo wu. Entiende me walu chuwa kilini ere gwagawun kiyo bukure ere gwagawun papa ko yaj madago yaj miro jimi palatin obero bab no mire entiende palu campaign ni wuyu tiyu campaign ni kai tu kare Lord Goyu. Pere line. Kai nini ibiri line pere gam gomsi ni jero kachune pi gomsi kone ke wajene game duare gomsi pa mo pe duare gima kana ke kele kare campaign dia o toy moin mege me actually kitika tiketu
Kiniang ya will udwong loy will cho. Exactly. Shan wachan pa chuli pe bigit kache wun mege ujer ka bulukui pi kado pi mogo. Ujer ka bulukui pi chaprun. Exactly. Ujer ka bulukui pi kumsi. Achuli pi kage shan. Amira lungo ka tayu. You are very right. That is Kai bi riye ko Bosnik. Riye mengeni kai yer Bosnik. Bosnik is the only person matwer biruke Museveni pin. Chiwa ni la dit. Kai merti kwera. Wera chuli bin mpe. Lugati maana tio kana toa yang. Lugati. Angka webiri bimecha wana tido. Wabiri machalo cho pelu duoro. Otim Bosnik. Manu la tido. Otim Bosnik. Amir ni cherka birukui pila tido. Arwai la dir President Museveni kabi birukui iri mutela malu kuyo ya chuli pe wamiro aniak agreement matikin Bosnik kila dir lobo agreement ne wajone Museveni wai Bosnik actually winyu dogi cherigama all the votes from actually I accepted. I went in, yes sir, I must make sure ni achuru Bolukuiki Museveni. Museveni oye! Kaguta oye! We are voting for Museveni and our interest particularly priority. exactly. Wacha Bolukuya ta da want to follow you Bolukui people. One koya, one miro gomas. You Bolukui people. One miro You Bolukui people more there. You Bolukui people more. Mira actually yam group in regu actually regu kala rega yimir ki mi mo me loro we chara actually lor kor goyu babi riga lo an pondira le kuna lega yo bul kui ma be ma gogang ba chuli kui ma wuru bulu ni kai bulu ni pi ujara ngom ya pa bicher ma tuala kai bulu kuini pi mapenduzi ngom pa chuli bicher ma tuala kai bulu kuini pi mapenduzi di pa chuli pe bichulo kai bulu kui pi mapenduzi ngom pa chuli ki mayo iniang loke sirla ko gam domsi bulu Bulu me gogo gang. Paycheck Camero isenta kono lego kona lega. Nila tina chol makuru ngak ichung la mal chalo yap. Ento itika lego kwa kubola chol la wuri pingo pelo ki dok dako. Ujaru bipo gomsi wagi bulu. Bulu machol. Aneo ititom kenyo mingi nyeba. Aneo ititom kenyo. Jalil, ini ngaya mabe. Ini beru penyi chawani. Kadi dia lo kacholi pekel meru kan. Mulai lo ganto meno. Mam kumrichawani kai penye dagu shamu penye. Dagu shamu. Dagu pe. Gente donge meyo kai. Gin mapira tek. Mera buluti matek chal bingai. Enen bingai. Buluti matek chawin. May gag di wo. Buluti matek chawin. May gag di wo computer mer balu wayo iti computer.
we pa boss me ga mi nga we wura ye we pa boss me community agwa ko pa chuli kama tuone bini kama limia mo airtime bulu mapenero gen pegenero bulu allo bulu matiyu kitie ere bulu ma omeri ya chuli yin bulu me lego jema lega yin la kuo bien ni no mapeke mini bichero ka yako gumsi kwa mama ni me achara we met 20 tumo mare we met 2026 peke tu kwere we met ndo apa biro peje kare na ni apia kimi chende kimi kare do I actually pende ko kaju kana wore I actually pende ko mako la cho pelego mako wa o de kire kare actually ma cho ma lego mako de lutie tuon ngomati ya actually ni wuruti ayer lu tela malu kuo ya o boss McPake manifesto won jo wanyo kwara boss me gubiro ka chuwa we boss me furu biro ka chuwa la wo maja won jo wanyo kwara uchako chuwa we 1996 from 1996 no lo kwan pe No tie. We get degree no pe Tie. we get masters pe Tie. we get PhD pe Tie we. 1996 la tierra tulima muchumbe be represent tie Bere. semugerere uchumbe Waganda mono kaka pa Bobi Wine ngi Kampala Exactly. semugerere uchum against Museveni achulu ukukwiro wengi semugerere magoba mamuno kikwiba semugerere tie foyo in 2001 year birthday Bere. year bere were in 1996 year da bere were 2001. 2001 my best biro Achulu tiyo kui 1996 gumi yukise mugerre magoba pe achulu tiyo kui gumi yuki besije maka besije tika karo achulu biru kichingi kuman yirafoyo Gino mama uto indo wachuli maki nyuro ni besije ukilo factory kia chuli pi kui mo not yeah Blongota Mendula. In 2006 Besije dakutuku Besije opposition Achulu mi ukwigo wengi Besije Lao mi ukwi Northern Uganda mi ukwi Besije Factory ma Onyochuma ma Karime biyo mayeme mamua Si mayeme dongti lo bachuli Konki lok kakodong mayeme odok juice Mano ke biyo ko Chidong Ke branding over ke packaging Kake packaging ke branding mabe Chidi join actually juice Yeah In 2011 In 2011 Lutera Meku Kwano full Giti get down Bodong Gete Show manifesto Kia Jenda Weng Kubiru Kachu in 2011 Kuchun Mapat Ki manifesto Maki Kwano Factory Mo Maki Simo Iloba Juli Kai Ni Kuime 2011 Manu Kwano Biro Yelu Riego with a master degree with a PhD 2011 Gino mama achulu kuiba Gino mama achulu no
mau doi lo chuli ma kisimo ni ni kikelo chuma masin ilo bachuli andwi na nero jibe ba masin no ma kwanyo ye mchele nyo kwanyo ma mchele dong maleng sike rwako mchele ki package sike joy corn ya chuli rice tie Mendula Blongota. Mchele ki pur babo mchele ki pur kidgum ya goro mchele ki pur noya amoro noya la mo mchele chuma mama bugo ye mchele ko wanyo ye mchele leke ke koto maleng ke twal ka charne berbor jini actually rice ma ke packaging ke brand ma be tie 2021 general elections Latin woman en boss mi ko karte ka lok pilu chano temo boss mi way gamente ke mirni achulu bulkui ba ke liwa chuma makonyo wa kete moje mapol ke luone factory ke kel factory la bi juice betie la cote moje le betie aya nyim ke furu nyimi lo bacholi soya ke furu lo bacholi nyim ke soya ke kabi ma aki lo bacholi kabima winloki kabima aki lo bacholi tituma teknik wek Bia. ena yeke yubu ke kwa Bia. Willi kaka sena tabia Luciano Jemo. kitu kanyo yiro dano muno cham kabi muno minko kon ke kanyo la mat kabi marcel Ke Luciano Jemo. ara biro ka yabo wa chuli Pon ma pe ponyo ukede era ara biro ka ponyo ukede pe mo riek mo ngiyo pen ka don ko senator ke yubu ke kom kabi pingo pe don ikil factory me kone I actually wer don ke kwan kabi gi por ke la ke factory mati ya actually wer don ke mi ti ching mon ke mi ti ching bulu ke mi ti ching jo makai no di tiu ke factory mati di kala actually chene ne wen don kan u twali chene kampana pingo u twali chene kampana pingo Mikoye. Luciano Jemo. Wotariemo. Ara biro ka lok machalo a government representative who has brain. Ala wang government matika dam. Wotariemo. Ka be biro kui ni give votes to the government, give votes to the president, vote the system. No, in return, there must be development for us. Yes, indeed. Yeah. Exactly. You understood. And for Mirabinga Chunyimu for nothing. There must be something in return. Give votes to Museveni, give votes to NRM. But Museveni and NRM should bring development to actually a win-win situation. Amen.